Kada zamislimo konflikt između dve države, prva slika koja pada na pamet su tenkovi, avioni, uniformisana vojska, ali prava moć danas se manifestuje drugačije. Moderni sukobi sve češće se vode nevidljivim sredstvima, kroz informacione operacije, ekonomske pritiske, političku manipulaciju i psihološki rat. Ako država 1 želi da uništi državu 2 bez metka, njen prvi korak je jednostavan. Mora da uništi poverenje građana u sopstvenu državu. Slabljenje društva počinje suptilno. Sistem obrazovanja je savršena meta. Ako uspiju da obezvrede obrazovni sistem države 2, da ga učine neefikasnim, sporim, neatraktivnim, dugoročno stvaraju generacije koje su manje sposobne da kritički razmišljaju. Nezavisno razmišljanje je ključ samoodbrane jednog naroda. Ako ga nema, država 2 počinje da propada iznutra, a propadanje obrazovanja vodi direktno do slabljenja inovacije, ekonomske stagnacije i kulturnog siromašenja. Pored toga, ciljano se podrivaju akademske institucije kroz projektne fondove i grantove koji usmeravaju istraživanje u pravcima koje nemaju direktnu korist za nacionalnu sigurnost ili ekonomiju. Na duži rok zemlja gubi naučnike, gubi instituciju, gubi osnovu za samoodržavanje. Znači ne moraš da šalješ tenkove, samo sabotiraj učitelje, smanji plate profesorima i pusti nešto na internetu da neki eksperti objašnjavaju istoriju. Super! Za 3 generacije ljudi će misliti da je vlastita država nastala 2010. godine, kao meme stanica. A kada im neko spomene knjige, pitaće da li će imati verziju od 15 sekundi. Sljedeći nivo je informacijski rat. Država 1 bi ulagala ozbiljna sredstva u širenje dezinformacija unutar države 2, putem nezavisnih medija, bot mreža na društvenim mrežama, pa čak i kroz popularne influencere. Cilj nije samo plasirati lažne vesti, već stvoriti konfuziju. Kada ljudi više ne znaju kome da veruju, odustaju od istine. I tada su najlakši za manipulaciju. Paralelno treba raditi na političkom destabilizovanju sistema, podstricanjem unutrašnjih podela, etničkih, verskih, klasnih. Sve što može da razbije jedinstvo građana države 2 je oružje. Financiranjem grassroots pokreta, podržavanjem ekstremnih grupa, pa čak i kreiranje lažnih narodnih inicijativa. Može se izazvati haos bez ispaljenog metka. Sve se ovo radi uz pametno korištenje jezika, upotreba reči koje zvuče pozitivno kao sloboda, prava, pravda, dok se u pozadini sistem rastače. Dodatno ciljani marketing i psihografsko profilisanje omogućavaju državi 1 da personalizuje propagandu za svakog pojedinca. Personalizovane laži imaju veću moć od opšte dezinformacije. Znači, recept je napraviti reality show sa 20 političkih partija koje se svađaju oko toga da li je sunce žuto ili narandžasto. Sve dok narod misli da je njihov najveći problem ko je šta rekao na nekim društvenim mrežama. Niko ne primećuje da je zdravstvo bankrotiralo. A i ko će razmišljati kada ima nove filtere za selfie? Ekonomsko uništavanje je sljedeći stup. Sankcije, blokade, manipulacija valutama, slučajne korporativne odluke koje povlače investicije. Ako građani države 2 počnu da osjećaju ekonomski bol svakoga dana, kroz inflaciju, nezaposlenost, pad standarda, njihova podrška institucijama automatski opada. Ekonomija je nervni sistem svakog društva. Ako ga presečeš, organizam se parališe. Uz to ključna meta je zdravstvo. Uništenje zdravstvenog sistema ne samo da stvara fizičku ranjivost, već i psihološku nesigurnost. Epidemije, nestašica lekova, sabotaža, lanca snabdevanja. Sve to podriva poverenje u sposobnost države da zaštiti svoje građane. Dugoročno gledano, kada se zdravstvo raspadne, država se pretvara u crnu rupu nezadovoljstva. Bolesti se šire, natalitet pada, radna snaga slabi. To je tihi ubica nacije. Dakle, plan, držiš im platne liste bolnica na minimumu, lekove na lutriji, a doktore na izdisaju. Idealno, pacijent sa slomljenom nogom čeka 6 mjeseci na operaciju. Posle toga svi će sami poželiti da budu deo neke bolje države ili bar da pobegnu negde gde imaju besplatnu inhalaciju. Specijalne operacije se nastavljaju i u kulturi. Ako možeš da redefinišeš nacionalni identitet, osvojio si zemlju bez puške, podsticanje globalizacije bez lokalnog ukorenjivanja, podsmeh tradicijama, činjenje da sopstvena istorija izgleda smešno i zastarelo. Sve to vodi do gubitka kolektivnog identiteta. Kada nacija zaboravi ko je, lakše prihvata bilo koji drugi narativ. U praksi to izgleda kao popularni filmovi, serije, pesme, koje implicitno ismejavaju vrednosti države 2, ili stvaranje idola koji promovišu nihilizam, hedonizam i apatiju kao novu normalnost. Pored toga, sistematsko urušavanje kulturnih institucija, muzeja, biblioteka, arhiva, vodi do zaborava. Kad nestane kolektivno osjećanje, ostaje samo trenutno zadovoljstvo, a narod bez sećanja je narod bez otpora. Znači, kada deca pevaju hit, ništa nema smisla,
Ajmo samo da chillujemo i nose majice sa natpisom ko sam ja uopšte. Znaš da je olobojan obojen ceo obrazovni sistem. Bravo, savršena kulturna okupacija. A muzej? Pa ko će još da ide tamo kada možeš da scrolluješ 24/7? Država 1 bi radila na podmićivanju lokalnih lidera. Korupcija je rak koji ruši države iznutra. Ako ključne figure, političari, sudije, generali počnu da rade za strane interese, sistem se kolapsira sam od sebe. Nekada je dovoljno jedna osoba na pravom mestu da sabotira ceo državni aparat. Na međunarodnoj sceni izolacija države 2 kroz meku moć, ograničenje pristupa investicijama, kreditima, bezviznim putovanjima, akademskim razmenama, dodatno guši državu bez direktnog sukoba. Dugoročna izolacija stvara osjećaj inferiornosti, što dodatno podstiče na emigraciju mladih i obrazovanih. Tada ostaje samo demografski, ekonomski i mentalno iscrpljena populacija. Umjesto da šalješ vojsku, ti šalješ donacije, stipendije i pozive na samite. Daješ im VIP karticu za samouništenje. U suštini, moderna pobjeda bez metka je kao dugoročni projekat trovanja bunara. Ne osjećaš odmah, ali na kraju nema ko da se brani. Ljudi više ne veruju ni državi, ni institucijama, ni jedni drugima. Sama nacija se ruši, bez osvojenih teritorija, bez porušenih gradova. Samo ostane pusto društvo koje će samo tražiti spas od bilo koga. To je krajnji cilj, da država 2 sama otvori vrata, verujući da je to njen slobodni izbor. I dok istorija pamti vojne pobjede, pravi majstori geopolitike znaju. Najveća pobjeda je kada neprijatelj sam sebe pobjedi. Drugim rečima, osvojaš ih tako što ih oslobodiš njihovih vrednosti, identiteta i budućnosti. I oni ti još zahvale. Najveća ironija modernog doba, najslađi rat ikada.